Yesu nashimwe cyane. Honest Philadelphia ndabashuje mwese, ndashuhuje abantu bose aho baherereye, ababa muri Saudi Arabia, ababa mu Burundi, n'aba mu Rwanda, n'aba muri Kenya, n'abantu ba mu gihugu ca Amerika, muri Australia, muri Canada, mbese no mu bindi bihugu byose. Ndabashuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi ndabazaniye ijambo ry'Imana. Ijambo ndakuzaniye wa mukobwa we, ni ijambo rivuga ngo mbese bya bindi Imana yakubwiye warabikoze. Ijambo ndakuzaniye wa musore we rivuga ngo mbese bya bindi Imana yakubwiye warabikoze. Bya bindi Imana igusaba warabikoze. Ni naryo jambo nzaniye uyu mupapa, ni naryo jambo nzaniye uyu mumama. Mbese bimwe Imana yababwiye mwarabikoze. Haleluya. Muriko muragendera ku by'Imana yababwiye, cyangwa mwariciriye inzira muriko muraca mu yindi nzira? Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri muri Yeremiya igice 7 ku murongo wa 23 tugeze ku 24. Yesu nashimwe cyane. Subiremo. Yeremiya igice 7 ku murongo wa 23 n'uwa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko ijambo nabageze ryariri, nababwiye nti nimwumvire ijwi ryanjye, maze nanjye nzoba Imana yanyu, namwe muzoba abantu banje. Mugendere mu byo mbagera byose kugira ngo bibagendere neza. Ariko ntibabyumvira kandi ntibatega ugutwi kwabo, ariko bagendera mu migabo yabo no mu bukomantare bw'imitima yabo mibi, kandi basubira inyuma ntibaja imbere. Iri ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bene data, mwene data uri muranyumviriza, mbe bya bindi Imana yavuganye nawe uri murabikurikiza? Mukobwa, mupapa, bya bindi Imana yavuganye nawe uri murabikurikiza? Ko wihishije, wewe wihishije, Imana ntikubona. Uri muraja mu bintu bibi, uri mu busambanyi, uri mu burozi, mbese mu bapfumu wirukirayo. Imana irikira kurondera nikubona. Mwene data uri hehe? Uri hehe? Reka ndababwiza ukuri bene data, muriko murakinisha ubugingo bwanyu, muriko murabukinisha yamara ubwo bugingo bwanyu aribwo buzateseka. Ubwo buzateseka nimwamara kuva mu uyu mubiri. Muriko muragira iki? Muriko murasambana, yego, nkuko mubishaka. Muriko muriba, mwibisha imitwe, muriko murambara ubusa, muriko murihindura. Dore nta muntu agishaka gusa nkuko Imana yamuremye, amavuta atukuza. Reka muguma muyishirako, mushaka kuba abazungu. Reka ngenda babwiza ukuri bene data, Imana mu kurema abazungu yabahaye urukoba rwabo, ibaha n'imisatsi yabo by'ukuri. Imisatsi y'abazungu n'iy'abirabure ntabwo bihuje, ariko mwebwe ubwibone gusa bwabarenze. Muriko murashaka kugira imisatsi y'abazungu bidashoboka, muriko murashaka kugira imibiri y'abazungu bidashoboka. Ubwo n'ubwibone kandi butanasanzwe. Bya bindi Imana yagutegeka warabikoze. Nuko gusa mudashaka umuntu ababwiza ukuri. Muragenda mu rushengero mukicara, yego, ibisebe byanyu bakabica hejuru. Ntabwo binjira ngo bakunyura ibyo bisebe byanyu, ngo babikunyura babivishe n'amaraso. Ibyo bintu biri mu bisebe byanyu bitonyongoke nyene bisohoke. Reka ndakubwire, ngewe ntabwo ndi buce hejuru ico gisebe cyawe. Ndakinyukura, ndakubwiza ukuri, umuriro uriho kandi urababaza. Ntabwo mushaka kwihana
ukuri muri ndyarya mugenda muri ndyarya ntabwo muri abakristo nyakuri mbese mwiyambika uruhu rw'intama ariko ndani muri amasegaryana ndani muri amabingira muri yorobeka mukagenda mukisha mu buririmbyi abaririmbyi bagenzaye bakubona bakagira ngo muri kumwe bakagira ngo muri mu nzira imwe yo kuja mu ijuru yamara ntabwo muri mu nzira imwe wowe ufite inzira uri muranyuramo nabo bakaba bafite inzira bari mu baranyuramo mwene data reka ndakubwiza ukuri igihe cyawe kiraje igihe cyawe cyo gukubitwa kiraje kandi kiragusohoreye ko nimuhunge muve mw'iyo myanda nuko muri kumbagazamo nimuhunge muve mw'ibyo byaha byanyu byateye Imana iseseme birateye agahinda abantu bafite ubwenge bakaba bafite n'amatwi yo kumva ariko ntibumve kandi ntibumvire ijambo ry'Imana erega kwihana n'ineza yawe mwene data muze mwumvire ijambo ry'Imana maze munarigenderemwo ni kubera iki mudashaka guhinduka hanyuma mukagwa mukuba amashi ngo muri abakristo yamara mufite ibintu muri kumuragenderamwo bishishe haleluya murabikora igaceceka mukabandanya mubikora igaceceka mukibaza ko muhwanye Imana ntago ari umwana w'umuntu mukibaza ko muhwanye yamara izabiguhanira byose bishimbere y'amaso yawe uko bikurikirana haleluya mawe yego umukobwa arakubita mu ipataro akagenda n'amabuno iyo arimo arajegeza amabuno ngayo mu rushengero aricaye amatako ngayo ibuno ritekeye ngiryo agiye mu nzu y'Imana inzu yitirirwa izina ry'Imana akagenda hera bene data muriko murikurira imivumo aho muja gusengera ntibabwiza ukuri Imana ireba mu mitima ngo mu mutima gusa nindi yababeshe bene data ni kubera iki muri ko murayoba ni kubera iki mudashaka ukizwa neza ni kubera iki mudashaka kuba abakristo nyakuri by'ukuri haleluya kubazwa ni ku gatwe kawe kubazwa ntabwo ari pasiteri wawe azabazwa ibyawe kandi pasiteri wawe nawe ntabwo umviriza nawe ntabwo uzabazwa ibya pasiteri wawe ntuzavuga ngo pasiteri wanjye niwe yambeshe ibyo ntibiriho urafite ubwenge n'amatwi mwene data ufite ubwenge n'amatwi ni kubera iki utabikoresha nimusenge Imana ibahishurire uko mukwiye kumera ni kubera iki mwemera bakababesha bakabajana mu nzira iyobya bakabayobya namwe mukagenda kabisa mutazi niyo mugiye mukagenda mukanabakurikira ni kubera iki mutemera Imana ikabayobora haleluya buri muntu afite ugutwi mwene data muranyumviriza wari ukwiye kwihana ni wihane byo kushike ku musaraba ni wihane kabisa umwami Yesu yajanga mu isi kugira ngo agucungure haleluya ariko mwebwe ntabwo mushaka kabisa kukugira iki ntabwo mushaka kubohoka mushaka kuguma muboshwe yamara Yesu Kristo yaje kubohora ariko mwebwe ntabwo mushaka ntimushaka kubohoka kabisa mwebwe ntabwo mushaka kubohoka Imana yo mu ijuru irababara iyibonye abantu yego Yesu Kristo yaje kwitanga kugira ngo ntimurimbuke ariko mwebwe ubwanyu mukemera kurimbuka mukemera kabisa kurimbuka bene data birababaje kubona umumama yego kubise mwakamini kabisa yego amaguru yuzuye ibihere imitsi kabisa ngiyo yakubise mwakabana n'akamini ngari kaja mu muhanda uri kurigisha iki abana bawe uri kurigisha iki abuzukuru bawe niba umaze kubarera unako kubaronka ngo mbese ngo ubusambanyi buriko burava hehe umuhungu wawe azabona iryo buno watekeye yego kubera ko uri nyina gutinye iryo buno akubonye acagenda kwishaka hanze agende gusambana kubera ibyo yabonye murambara maze mukerekana imbere mukicara imbere y'abasore abahungu banyu mwabyaye mukabereka imbere mbese
ye baba we, hanyuma mukagira ngo ntimuriko murabaroga, muriko murabaroga, muriko murabinjizamo imyuka y'ubusambanyi, muriko muratuma bagenda gusambana hanze. Ni ahantu uzasanga bagiye guteragura abakobwa inda kubera ibyo bintu wamweretse. Bene data, nta n'isoni munafite. Namwe mukavuga turababyeyi, murabyeyi, ababyeyi bambara ubusa kabisa. Murerekana amabere yanyu, abahungu banyu mwabyaye mukabereka amabere kabisa ukuntu sinzi ukuntu muyagira, nimba ari biki mushiramwo, nimba mwiyongereza amabere, nimba ari amasuti yongeza amabere mushiramwo, mugaca muyazamura kabisa, maze ibintu byanga byose bikaje hagaragara. Mawe uko kuntu wagize amabere yawe bigakurura umuhungu wawe, agace tangira kwiyumvira mbese yabere meze nk'iryamama naribona hehe, mbese yabuna rimeze nk'iryamama narikura he, mbese mu ntege hameze nk'aha mama nahakura hehe. Ni kubera ikari karavuga uko, nuko umwuka w'ubusambanyi wamaze kumwinjiramo, nuko umwuka w'ubusambanyi ariwo wamaze kumuyobora, urimwo uramutuma atekerezaho yakura iryo buno ryawe yabonye. Uwo mwuka urimo uratuma atekerezaho yakura iryo bere ryawe yabonye, maze akagenda kubikorera hanze, akaza noneho yibereye umusambanyi neza. Mugatangira mukayira ngo mbese abana bacu byagenze gute. Nimumanze murebe ukuntu mwebwe mumeze babyeyi, mumanze murebe ukuntu mwebwe mumeze by'ukuri. Namwe mwabakobwa mwe murambara ubusa imbere y'abasaza banyu, mukabereka udutako ngutwo, mukicara uko mushatse, mugatambikiza akaguru kamwe mugashariya ku ntaka mugashariya, hanyuma musaza we yumva gushatse yego akagutinya kubera uri mushikiwe, agaca agenda noneho gusambana, akaja gushaka bya bindi wamweretse. Bene data, bakobwa ba mama, mukwiye kabisa guhinduka rwose, mukwiye guhinduka. Naho ubundi naho muriko murava, naho muriko muraja, niba mudashaka kwiyambura ubwo bubi bwanyu babubarimwo, nta juru mufite. Ndababwiza ukuri, mawe kwicara imbere ya so wawe, mukicara imbere za Baso mw'abakobwa mwe, mawe erega so n'umuntu, so yambaye umubiri. Satani ashobora kumunyuramwo akagufata ku nguvu, akakubaka, ukagenda urira ngo papa yamfashe ku nguvu, yamara hari ibyo wamweretse. Satani amunyuramwo aragushuhira, akumva aragushuhira, maze agaca gufata ku nguvu kubera ibyo wamweretse. Mwakwisoneye mukamenya aba muri bo, mw'abakobwa mwe mwakwisoneye. Haleluya. Nimwisonere mumenye abo muri bo, mukwiye gukizwa neza mukaba Kristo, mukareka kuba indyarya z'abakristo, mukagenda mbese mukareka kuba indyarya. Haleluya. Musazange yamfasha ku nguvu, hari icyatumye agufata ku nguvu wa mukobwa we, hari ikintu cyamukuruye musaza we cyatumye agufata ku nguvu. Mugenda mubereka utwo tubuno twanyu turimo udukareso gusa, mugenda mawe abandi bambara ubukabutura ngo mwazamuye, mubereka ibitako byose byuzuye mukorogo, ngazabura kutagushuhira. Mukwiye kwihana mukaba Kristo, mukagenda n'ibyo bitako byanyu mukagenda ku rushengero, maze mukicara mukagenda gutesha umutwe w'abakozi b'Imana n'abasore hariya bakijijwe, kugira ngo mubarinde muvane mugakiza, mbese mubashimwe ayo matako yanyu n'ayo mabuno yanyu, maze batangira babiyumvireho ukuntu mwasambana. Yamara muragowe, reka ndababwira ngo muragowe. Dore inkoni y'Imana ibajeho, dore igihe kiraje kandi kiziye mwebwe intumva, mwebwe mufite amatwi ntimwumve. Dore Imana ije kubagitira, Imana ije kubakubita, Imana ntivyinata, Imana ntagifyinata mwene data. Reka ndakubwire ni wihane bigishoboka. Hunga nimba udashaka guhunga, uburakare bw'Imana buri hehe? Buri ku mutwe wawe. Amen. Uburakari bw'Imana buri ku mutwe wawe. Sinzi kuri kuranyumva. Reka ndakubwire
mbabarire niwe shaka umvuga uko wishakiye ariko ukuri ndakukubwira kukunyure mu gutwi ejo nibyagera ejo nibyagushikako ntuzuvuge ngo ntiwabwiwe. Reka ndakubwire mwene data ukuri kurababaza yego ukuri kurababaza ariko ukuri kuguma rukuri ukuri kuguma rukuri. Amen. Haleluya. Nimwihane mu bakristo nyakuri. Nimwihane mawe kuri za pisine yewe umukristo ukamusanga kuri za pisine n'udukareso ku musenyi hariya n'udukareso ye baba we na wa wundi atazi Imana yabona wa muntu yitwa ngo ni murokore ngo ni umukristo yambaye ikareso hariya kuri pisine ari mwaroga yego ari ku musenyi mbese yandaritse hariya akaguru kamwe kabayuka kandi kabayuka yagaramye ku musenyi ngo ari mwangaragira iki ngari mwarafata akayaga. Uri murigisha nde? Uri murigisha iki? Nihe nyigisho uri murigisha wowe? Haleluya. Nihe nyigisho uri murigisha uri yataramenya Imana? Uri murigisha iki? Nigiki? Ni nyigisho nti urimo urinjiza muri ya muntu ataramenya Imana. Umukristo yemeye Kristo akwiye kumenya uko akwiye kumera. Umukristo yemeye Kristo akwiye kumenya uko agiye kugenda uko akwiye kugenda n'inyambaro ye n'ukuntu asa uko akwiye kumera. Mwarimu kwiye gutekereza ibintu by'ijuru. Haleluya. Kubera ko ariyo muri ko muraja ntabwo muri abisi. Ntabwo igihe wavuze uti ngo ndakwemeye Yesu Kristo umwami n'umukiza wanjye ndakubwiza ukuri kiriya gihe ni cyaje watandukanye na bya bindi wabamo. None bigenze gute ko wongeye kubikora? Bigenze gute ko wongeye kwisubiramwo? Haleluya. Pastor wanjye ntago abinyigisha. Nta Bibiliya usoma. Nimba atabikwigisha ni kwiri kudasoma ijambo ngo umenye ukuri ko byose biri muri Bibiliya. Kudasoma ukuri igituma mudashaka gusoma nuko mutagushaka. Nimushaka ukuri na ibintu bijanye n'inyambaro byose n'ukuntu umukristo akwiye guza biri aha. Biri muri Bibiliya biri mu ijambo. Ariko ngo uri kwaduca urubanza ndarika guca urubanza. Mu gihe udashaka guhinduka nushaka guhinduka nyene. Mu gihe udashaka kugenda mu nzazi Imana ubishaka koko mbese wihitiye mwo kunyura mu nzira mbese ngaririgija n'abantu mwirimbukiro. Haleluya. Umuntu wese azi ko ari mwisi akaba yahisemo inzira yo kurimbuka. Mwene data inzira yo kurimbuka nayo ntifunzwe irafunguye rwose. Inzira yo kurimbuka ntifunzwe kandi n'inzira y'ijuru nta gifunzwe irafunguye ku muntu wese ashaka kwinjira mu ijuru. Ariko mu gihe udashaka kwinjira mu ijuru ukaba wishakira kwinyura mu iyo nzira nyene ijamwe utubuno ijamwe udupataro ijamwe udukareso mbese ijamwe utumini ijamwe utumakeup ikigiramwe n'utuntuze n'udusuti turi hejuru yego iyo nzira iyo kabisa iyo nayo nyine irahari. Kandi niyo muri kumuranyuramwo niyo muri kumuranyuramwo mukagwa mukora umurimo w'Imana mukagwa muvuga ubutumwa bwiza mbese muri mu nzira inganuko. Ntimushaka kumenya ukuri amara ukuri mu ijambo ry'Imana. Ukuri muri Bibiliya. Haleluya. Pastor wanjye ntari karabinyigisha nimba atari mwarabikwigisha ija mu ijambo ubisangamo. Nawe ubwashobora kuba atabisomye mu ijambo. Nawe ubwarashobora kuba atabizi mu ijambo. Ariko none wa mu gihe ubigiriwe ubuntu genda usoma ijambo uhere mu itangiriro ugenda usoma ijambo wumva icyo Imana ikubwira. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero ikintu mukwiye gukora bene data mwari mukwiye guhinduka rwose. Ngereka ndabwiza ukuri. Ntibona nk'abo bantu abo ngabo banze guhewa mbese kuri
kuryamana n'abagore babo baciye mu kibuno ndahavuga ko ntateye isoni kuvuga abo ngo banse kubiheba kabisa bagenda kureba ibintu byo muri social media bagacabizana ku bagore babo ngo baryamane mu kibuno ngenda abwiza ukuri Imana izahatabura Imana izahatabura itatabuye naho izabasuka mw'ibirwara murwara mpaka ntimuze mukire muze mupfe umugore kabisa arasama mu kanwa umugabo akamusuka intanga mu kanwa nawe akamira ariko kweri namwe kweri nta n'isoni munagira pe nta soni mugira ukemera umugabo kabisa agashira mukabona na mu kanwa hanyuma ukamira ayiwe hanyuma Imana ingibarebe gute hanyuma Imana ikuma amashi bana banjye mwagize neza ibyo muriko murakora ni byiza nibyo mugira ngo mujyanga Imana yagira iki yabakumira amashati mwakoze izabarimbura yemwe mwebwe muriko murakora ibyo izabarimbura abantu muriko mwijira amafamily planning mawe aho mwinjira muri mu rushengero ntago abigisha ntibabwiza ukuri niba atabigisha nimuje gusenga mubaza Imana mumenye ukuri muje gusenga naho ntaho mviriza naho utandukaniye n'umwicanyi n'abandi bagenda gukura mwinda nginda nayitwaye ntabishaka nayitwaye ntabishaka teka ndayikuremwe kabisa ntakizamarira mawe nindabwiye ngo uje kwikurura iyo uwo mwana ugiye gukuramo niwe yakubwiye ngo ugende gusambana niwe yagutumye kumuhora ubusa ukwiye kwirengera ingaruka y'ibyaho wakoze ukwiye kwirengera haleluya ingaruka y'icyaho wakoze ukwiye kuyimenyera ugatuza kabisa kuko niwe wabikuruye ugiye icyaha gusambana unagiye n'icyaha cyo gukura mwinda ibyaha bibiri prudence ngizo gusuka intanga hasi ngizo ibyo byose murabikora mukitwa ngo abakristo mugatera Imana isaseme kabisa mukaguma mukora ibyo bintu maze mukaguma mwihisha mukagenda muririmbye mukicokeza amaririmbye mukicokeza amadiakoni mukaguma mudiakona nazantanga mugwa musesa hasi yinda maze ukwezi 5 mukuma mu diakoni ngo nta numwe ari karandeba uriya mwana w'umuntu atikara kureba we n'umwana w'umuntu ntafite azakujana umwana w'umuntu ntaje afite azakujanamwo nta ni kuzima afite azakujanamwo ariko hari ubufite ijuru ego akafite n'uburenganzira bwo gutwara muri gihanamo rero reka ndakubwire ngo ibyo ubona ko pastor atikara kandi ubikora Imana yo mujuru irabireba ibyo mukora byose rero mumenya ko muzabisanga imbere y'amazina yanyu ibyo byose biko murakora mwishije muramenya muzabisanga imbere y'amazina yanyu ntacyo mufite muzireguza imbere y'Imana nta kureguza biriho abantu mawe udutambara mwambara uwo bacomora mbwo butambara usanga harimo utuntu kudututa mwagize umusatsi yanyu dututa mugaca murenza agatambara muriko murahishande muriko murahishande si Imana muje muriko murahisha mwambara utama mugaca mukubitawe za produit ibisuko ngivyo namwe muriko murahishande uri murahisha uriya musenga hamwe ariko Imana yo mwijuru ntago uri murayihisha mukwiye gukizwa neza nimukizwe neza mu bakristo nyakuri mureke kwibeshya haleluya mureke kwibeshya mwene data ni mwihane by'ukuri mu bakristo bari mu baraja Isiyoni haleluya umwami Yesu aje guhemba no guhana mwene data ibyo byose murakora uzabisanga imbere y'izina ryawe byiza rero warukwiye guhunga ntupfe warukwiye kwihana by'ukuri ukaba umwana wa Kristo
haleluya, ukaba umwana w'Imana by'ukuri, yego abisi bifata uku, nawe uri uvuga ngo umukristo wifata uko nguko kabisa, Yesu nashimwe. Abisi bagenda uku, nawe ugenda uku, none wumva nibiki bari mu barakwigiraho, nta na kimwe uri kuramara, wewe uri umunyu utarimo uburyohe, uri umunyu utagira uburyohe, gusa wari ukwiye kwihana by'ukuri, kwihana. Abantu barimo barongora ibikoko, kurongora ibipupe, igipupe ukagifata ukakigira umugore wawe, igipupe ukagifata mbese ukakigira umugabo wawe, abari bakagenda kugura ibitsina by'abagabo, mukagenda mukirongoza ibitsina by'abagabo, abandi namwe mukagenda kugura igitsina cy'igipupe, igitsina cy'igipupe cy'umugore ukagitwara mu nzu, ukaza mbese uryamana nacyo. Reka ndababwira, ibyo ni ibintu biteye iseseme imbere y'Imana, ibyo ni ibintu biteye iseseme imbere y'Imana. Ibyo byose muriko murakora, Imana imwe irabireba, none iraje n'uburakari bwayo ije kubarandura, ije kubarandura. Gusa nimwihane, abagabo ku bagabo kuryamana, abagore ku bagore kuryamana. Reka ndabwire bene data, iyo nzira mwafashe ntago ariyo, ni inzira irimo irabajana mwirimbukiro. Ariko none harahiriwe umuntu ari buhinduke kugira ngo ntazarimbuke. Tugiye gusenga Imana. Ibyo uri muranyuramwe urabizi, ibyo uri muranyuramwe urabizi. Amen. Tugiye gusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe, ndagushimiye ukuntu wonge kandi kungira neza. Mana, ndasengeye uyu mukobwa agiye kumviza ino jambo, ndasengeye uyu mumama n'umupapa, ndasengeye uyu musore. Ndakwinginze Data twese uri mu ijuru, ugende ubagire neza, rino jambo rigende rimere mu mitima yabo, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umwami Yesu nabahe guhinduka.